كوكو بنات، صباح لاباس عليكم؟ شخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم ان شاء الله الفيديو ديالنا مختلف شويه على العاده. اليوم سيلا قالت لي بغات دير لكم فيديو، دونك دوكو قلت لها يلا هي ديري فيديو. ناضت مشات قالت لي بغيت نجبد المكياج ديالي، جبدت المكياج ديالها ماركات كيف ما كتشوفوا. درت الفراجو، درت الفا بوبيير، درت العكر، درت قادت حالتها وصوبتها، شطت شعرها. ايوا جوج حوايج وريتكم. غاديه تهضر معكم واحد شويه اليوم ان شاء الله. سيلا غاديه تهضر لينا واحد شويه العربيه، واخا هي كنا مشينا للمغرب كي قلت لكم كنا مشينا العام اللي فات للمغرب، وماشي العام اللي فات، الصيف اللي فات لا، والصيف اللي قبل منه كنا مشينا للمغرب، وتبارك الله عليها كانت كتهضر مزيان بالعربيه، كانت كتفهم، كانت كتجاوب ايتو. دابا واخا هكا تلفات شي كلمات، حيت اكثر من عام دابا باش مشيناش للمغرب، ولكن غير كتمشي ان شاء الله كتفورماطا دغيا كتفهم وكتبدا تهضر حتى هي بالعربيه. دونك دي كل يوم ما شاء الله غادي نهضروا مع سيلا بواحد شويه العربيه. ياك سيلا؟ غادي نهضروا غير بالعربيه ياكي؟ يلا قولي للبنات واللي ما اسم سميتك. بنات كاستيرين نا اسميتك زين انت كومون تي تابيل سميتك؟ نا tu réponds en arabe d'accord. اشنو سميتك؟ سيلا انت كي دايره لاباس؟ قولي ماما لاباس. ماما لاباس. نقول لهم شحال في عمرك؟ شكرا نا شحال في عمرك؟ شكرا فهمك. قول لهم عندي 4 سنين. بس tu as 4 ans. oui قول لهم عندي 4 سنين. merci. Non, mais parle bien. Viens, chérie. Ah, tu parles avec les tatas, là. C'est tata qui vont te regarder. C'est qui? C'est tous les tatas. Tous tes tatas, ils vont te regarder aujourd'hui. C'est qui? Tous tes tatas que tu demandes, c'est qui, c'est tes tatas. Alors, bon. قولي لهم لاباس عليكم. Attends, c'est vrai. Attends, Suède. تاتا زوين وين؟ قولي لهم لاباس عليكم. لاباس عليكم. قول لهم بخير. بخير. اش اخباركم؟ واش كباركم؟ كلشي لاباس؟ كلشي لاباس. قول لهم انا لاباس. انا لاباس. قول لهم واش عندكم البرد؟ كاش برد. regarde là-bas. واش عندكم البرد؟ برد. قول لهم حنا هنا. حنا هنا كاين البرد. كاين برد. داكا دونك دابا غادي ندوزو لهاد هادو كنفتيشهم العام المغرب ديال فيهم الحروف والارقام وغادي نديرو واحد الدرس صغيور ونشوفوا كيفاش كتنطق لينا سيلا الكلمات. الف ارنب باء بطة تاء تاج ثاء ثعلب. Bravo. Après on va dire جيم جمل. Non, جمل. حاء حقيبة. خاء non comme خا. خروف ماشي حروف، خروف. برافو. دال دجاجة ذال زال ذهب راء رجل زي زرافة سين سمكة non سمكة c'est pas سكمة، c'est سمكة.
Ok, d'accord. شين. شين. شجرة. شجرة. صاد. صاد. صقر. ساكت. ضاد. دال. ضفيرة. ça c'est cheveux. Ouais, c'est les cheveux, c'est ضفيرة. فريدة. ضفيرة. ضفيرة. وافدة. طاء. Ça c'est les arbres. Ouais. Ça c'est l'oiseau. Ouais. طاء. تاء. طاووس. طاووس. bravo. فاء. فاء. فراشة. فراشة. قاف. كاف. c'est قاف. crayon. قاف. خاف. قاف. كاف. قلم. قلم. قرد. كرد. قنبلة. كرة. أعقل. عقلة. كعقل. كحكلة. قنفذ. بناناس. قنفذ. وكفندن. قنفذ. كنفدن. برون الحارة. لام. آمن. لحم. كاف. كافن. كأس. كاسن. D'accord, c'est bien. C'est la coupe. Ouais. ياء. ياء. يد. Comme ça. Regarde. 5 je dis. On a pas fait les cadeaux quoi. هدية. هدية. Vas-y. Alors, واحد. واحد. جمل. جمال. جمل. oui جمال وتكون. اثنان. اثنان. خروفان. 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 3. 3. كلاب. كلاب. 4. 4. قطط. كلاب. C'est quoi قطط? C'est quoi قطط? Hmm? C'est quoi قطط? C'est 4. C'est 4, oui. C'est قطط, c'est quoi? C'est quoi? Non, regarde le dessin. C'est quoi ça? Ça c'est lion. Non, c'est un chat, maman. Un chat. 5. 5. Ça c'est le petit. 5. Ah ça tout. C'est le loup. D'accord. Il y a 5 loups. D'accord. 6. 6. Ça c'est حمار. حمار. C'est un âne. Puis c'est un âne. Ouais, c'est حمار. Mais attends, on n'a pas dit Quoi? ça c'est le mouton. Le mouton. Ça c'est le chien. Et je connais tout ça. D'accord, bravo. Alors, donc, tu as fini les chiffres, tu as fini les alphabets. Tu vas dire quoi maintenant? On va parler de quoi? On va parler de la petite... On n'a pas chanté le petit papa tata, le petit papa Noël. Tu veux chanter le petit papa Noël? L'as-tu vu, ces petits bonhommes, l'as-tu vu, ces petits bonhommes à sa peau pointure. On appelle le Père Noël par le cheminée. On appelle le Père Noël par le cheminée et descend du ciel. Bravo! Et ben non, on n'a pas... T'as pas fini? Non. Ah, vas-y, pardon. On n'a pas dit apporter les gélules. Attends. On apporte des jouets. Il a la cassette, il apporte des jouets. Il a la cassette, c'est pour nous. 1, 2, 3, qui est là? 1, 2, 3, qui est là? Père Noël, le Père Noël. Entre lui, il ferait très froid. Bonne fête des chocolats. Alors, je vais chanter L'as-tu vu? L'as-tu vu? On a déjà dit. Ah, pardon. T'as déjà dit. On va chanter quoi? 4 accords. Vivait en hiver, bout de neige et soufflant, bala la grand-mère. Ouais, vivait en hiver, bout de neige et soufflant, bala la grand-mère. Ouais,
Et de le chemin, des fléchettes et des blanches, un nœud de savon sur la carrière de la mare. Et toi, au les vents, il sifflait dans les branches. Ici dans la grande les d'hiver, pour de neige et sifflant, la grand-mère, c'est fini. Ah, c'est bien, parfait. Attends, Donc, on chante Petit Papa Noël. حفظهم كاع لي شونسون ديال نويل هاد هاد البرد هذا. سير على الله كمل. Nous à l'école. ايه جوستومون داكشي. Petit pas, mon petit, vas-y. petit, Papa Noël. petit Papa Noël, tes descends par le ciel, avec les joues terminées, n'oublie pas de partir, si viens te couer, arrête. On dirait tu connais pas bien cette chanson. Tu vas dire quoi, Tata? Tu dis coucou, ça va, Tata? Coucou, ça va, Tata? لاباس عليك؟ لاباس عليك؟ كلشي لاباس؟ كلشي لاباس؟ قول انا توحشتك. توحشتك بزاف. بزاف. Ah ouais, c'est une idée. En fait, là, quand je suis grandie, je veux parler Maroc. Tu veux parler Maroc? Oui. Elle veut parler Maroc. Tu veux parler arabe, tu veux dire? Goulia, tu es marocaine? Marocaine? Tu es مغربية? قولي أنا مغربية. أنا مغربية. Non, vas-y, prononce bien. أنا مغربية. أنا مغربية. 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 Voilà. أنتي ماشي باكستانية. Mais Pakistan. أنتي باكستانية. Pakistanien, toi? Toi, t'es pakistanaise. Petit pakistanais, c'est quoi, toi? Et toi? Toi. Toi, t'es pakistanaise? Non. Ah bon? Toi, t'es de où, toi? Les Maroc. Toi, t'es marocaine? Oui. Ah bon, c'est vrai? Oui. Non, t'es moitié marocaine, moitié pakistanaise. Marocaine. Pakistan et Maroc. Moitié. Oui. Hein? Oui. Mets-toi bien, chérie. C'est quoi? Donc, toi, t'es moitié marocaine, moitié pakistanaise. Moitié marocaine. Moitié pakistanaise. Oui. Tu veux partir au Maroc ou bien au Pakistan? Maroc. Pourquoi? Parce que j'aime bien le Maroc. T'aimes bien le Maroc? Oh là là, Parce que j'aimais bien maman, il veut partir au Maroc. Oh là là, c'est gentil. Elle va partir au Maroc bientôt. D'accord. Je te promis. Inch'Allah. Dis Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, حبيباتي. Bon, j'espère que هاد la vidéo هذا ما يكونش La على الاقل prochaine فاسون. Attends. تفاسون ما درناش شي حاجه اللي مفيده، راه غير كنتسطاو كنتفلاو داكشي اللي كنديرو كل نهار ملي ما كيكون ما يدار. دونك احنا بارطاجيناه معاكم. La prochaine fois. ان شاء الله. Stop. La prochaine fois, vous appuyez dans le vidéo marché. Live. Non, tu leur dis abonnez-vous. Abonnez-vous. Cliquez sur des vidéos. et sur subscribe Et like. et sur la petite cloche. Petit cloche. Et suivez-nous. Et suivez-nous dans les vidéos. Merci. Ok, d'accord. Donc c'est la قالت لكم شنو كاين. J'espère que حتى هي دير متتبعين. نقول لكم تهلاو في راسكم، ما سخيتش بكم كالعاده. مي هذا سيت اون فيديو جوست pour rigoler un petit peu, c'est tout. نقدر ما يعجبش بزاف الناس، مي بون سي با غراف. هذا غير فيديو ديال سيلا، دونك ديال التفليه ديال والو ديال غيان دو غيان. ديكو درتيها خاطرها وقلت نتقاسم معكم اون ميم طون. خليكم حبيباتي على خير، تهلاو ليا في راسكم. الى اللقاء فيديو جديد. نقول لهم باي باي. باي باي. au revoir. Au revoir. شكرا. تدي شكرا بزاف. شكرا بزاف. اوكي باي.